esebefuna ukuzodoba enethini. Yilento eyenziwa yilabantu abahlalayo abone idea yakhe enhlangano yakhe abesegijima eyivule. Kanti uma enombono wenhlangano akawethule umsholozi abese yawuyeka. Umsholozi uzowetshisa kahle bese kuthi ngesikhathi sakhe umsholozi abese yawumemezela ukuthi sengithi direction ayibheke ngala. Kungabe nombani umuntu obona ithuba lethu siwubuningi siwumkhonto wesizwe ukuthi hayi la ngingavula into ethize abese ehlangana enze leyo nto bavule leyo nto yabo. Kubhlungu lokho ngoba la thina esirecruit abantu asibarecruitela ukuthi kube khona abantu abazofuna abantu la ukuthi bajoyine enye into yabo enye inhlangano yabo. Nabo bahambe baqale barecruit abantu babo babe ne-membership yabo bese beza ne-membership yabo emkhontweni. Hayi ukuthi bacwenge kuyona le membership yomkhonto bafuna ukuhlanganisa i-membership yabo. Mina ngine-experience engeyinhleke kahle hle kulezi iy'nhlangano ey'kanje. Ingakho mhlambe ngeke ngiyijoyine nje zonke ngoba ngiyibonile iSANCO ukuthi imenzeni umsholozi ngoba nawe yayizama ukuphakama ngendlela yayo kodwa ekugcineni yamshintshela umsholozi wajike wathukwa abantu beSANCO. Uma kuwukuthi nale PCC ithi ayizenze into yeSANCO-ke hayi okwamanje ake sakho umkhonto sifocus ekutheni sinizwe then okunye sobuye sikubone bafowethu akujahiwe yini le jahiwe lezi inhlangano eselo zakhiwa zincikiswa abantu bomkhonto manje cha ayakumele bafowethu umuntu abamatafula lakhe akadivulele kude azenzele into yakhe hayi la phakathi emkhontweni la ake sishumayeze abantu ukuthi abajoyina umkhonto. Sifuna u-2/3 majority, sifuna ukushintsha i-constitution ngoba lapho i-constitution kubopheke nento ethinta umnotho. Umnotho awabekile ngendlela yakhona ngoba i-constitution khona la ifika inqinde khona amandla. Ileyo nto ekumele siyikhulume. Lezi zinto zo-PCC obani angikasiboni isidingo sazo mina njengamanje owami kodwa umbono usho njalo. I submit Magomane. The people they want to use Zuma's name to say no to growing up ukuthi no thina singene ngaphansi komkhonto wesizwe sesikhuphukile sesithi no we are not going to allow inonsense bafowethu asimkhulumeni iqiniso. Mina indaba ye-PCC angivumeli ngoba i-PCC mina yangabona ixosha uZuma kwaze wajabula umalema i-PCC lento le ngabona ijabula lapha ithi nobalule ejabule ethi hawu Zuma sexosha yonke into ubani 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 lona uqoshiwe eThekwini lokuthi ubani lona niyamazi mani nangu lo muntu oqoshiwe ubani oqoshiwe nangu lo besebenza noDuma niyamazi mani ubani lona umntolo wazi wajabula la ethi uZuma seqoshwa zonke inhlangano lokho sekuqoshiwe kahle igama lakhe. Mina nje uma i-PCC lena ihamba nolokhu njani uyabona iqhamuka kuwe la inhlangano oqhamuka ngomsholozi gede angifuni mina ngedwa gede. Mina uqala kwami ukwazi i-PCC kwizone yami yaqhamuka nabantu babekade bekuyilist yayizoya eParliament kanti eParliament kuzothiwa kudingakala only 8. Kusho ukuthi bona sebe out. Kusho ukuthi emva lokho base bebiza emhlanganweni oyi-1 wathi mina sengiyeka i-coordinator sengibeka nangu uyo ozoba coordinator futhi kune-PCC ezoba khona engomhlangano umuntu ozoba nomhlangano we-PCC omhlakabani sizohamba naye futhi yena same person siyombeka lapha abe u-chairperson weZulu. Hawu ngayi-question kancane sister ukhona lapha ngicela uhambe uthole inamba ka-SG umfone umuntu othi siyamdinga ku-TikTok akazochazela nge-PCC eyiqhamukayo join inhlangano uma kuyenzeka lokho udedele mina-ke ngifone uthole inamba yes Commander Nkwali yes akaze clarity siyidinga i-clarity eyikancane
ngaze kuma-tiktokers siyawazi ngoba manje emawadini si-divided manje sekunabantu sesibizwa ngamagama thina esithi asiyifuni i-PCC abantu okuyibona abasebenzayo okuyibona sebengabantu bomkhonto yilabo be-PCC kodwa manje asibaboni nje on the ground sisebenza sodwa asibaboni bama-tiktokers bona bakhuluma ku-tiktok amagama wethu andize lapha ko-tiktok sizongabantu nje manje nangomunye ophendulayo what about i-MKP medication lalela-ke leyo ayihlanganwa kunamali oyikhokhayo lapho ayikho imali oyikhokhayo uma uwakhokha imali lapho yeka phansi yonke kahle kahle into ekhokha imali yekani phansi ayikho le phansi mina ngithi kodwa i-MK Medics ihlukile ngoba uhlangane odokotela abawumkhonto masebenzisa no-nurse futhi iyona iyasebenza lapha e-110 ngiyibonile nje sizabantu labo sisabawosister bevule itende labo benakekela abantu abanoshukela no-BP siyawubona kumsebenzi wakho ukuthi izosiza ey'ntweni ey'da uhealth kuyakhokhwa yini kuyo cha akukho ngeke angikholwa ukuthi ngazi ngoba angiyena udokotela phela khona ngeke ujoyine kunombani uzojoyina ngoba unale profession abayisebenzisa efuneka khona hayi ukuthi wonke thina ama-members omkhonto wesizwe izosiza ngokuthi isisevise but ngeke siyijoyine uzoyijoyina unesi usister udokotela okwabo-ke uyojoyinwa yimi-ke leyo comrade uyojoyinwa yimi cela niyijoyine nani ayikho angikhokhisi mina kodwa umuntu okwankhokhisa umuntu ziyakuxosha le PCC ayisebenzi sifike sigijime sodwa la egrawundini sigijime sodwa la egrawundini bese ibuya yona izothi umsebenzi wenziwe yiyo as PCC abona nje ucomrade ukubhabhara nothulile sikwi-same zone yithi labade sikhuluma izolo kuleya group sifundiswe nge-PCC okay nangu ubaba ukhomo ake simnikeze i-chance sizothi uthini uzokwazi ukusibizela u-SG ngena pho wey'ngane zakuthi ayala ngokhomo nje mina ngiyona news 24 mina ngena ngokhomo manje ngombiza njengobani mina ngiyona news 24 mina anotshela ulo ubani lo you have the proof that MKP labor desk is what charging wena ofuna ukubona leyo nto leyo thatha inamba yami ungu-WhatsApp ezoku-WhatsAppela mina 065 300 2341 then ngizokukhombisa mina ngikhuluma into engenakosa ubomgada kahle wale nkosi ungayiqaki ngalokunjani ngalokuthiwa u-general peace ungayiqaki nje ngaye loyo nje wangena emkhontweni zama sekukhona u-Floyd into akutshela nje i-constitution kuphela nje waya aphinde futhi abe kuyithimba ahambe inbox abantu ukuthi abantu ababe against thina so ungayiqambi umuntu onjalo umuntu nje ufike ngoba sekukhona u-Floyd wamazi ngoba sekukhona u-SG ubojo yifight eqhamukayo ngale into yaziyo nje lo nje ngathi serious ubani general peace elinye ulibohangi so umuntu onjalo ungayiqambi ngaye ucela bafowethu nimstoke nimcheck ukuthi ukuphi nendawo atholakala mina nje ngimuhle kabi ngiyakwazi ukustoka ngikuthole ungayiqambi ngalowo muntu loyi abantu bonke labangele nje ukuzolwa nathi nje emkhontweni abathi sekukhona imgomo bafuna nje bona nje siphela amandla bahambe ngelabona bonke online la bahambe beklova befuna ukuthi nje siphela amandla ukuze basaleke benze intando yabo ngeke sizwe ngako thina awukwazi ukuyithola thina ngeke sizwe nje ngokuhlala ibhebe okay so nje le bafowethu nje donphuma lethi ngibizo SG bafowethu hayi cha bafowethu bafowethu nje umfana nje onzima into engeke iziyenzeke leyo mina ke ngizozama ukumbiza awungazama nje xa unamandla ngizocela inamba yakhe kuNandi ngicela uNandi futhi naye angixhumanise naye noma ngizokhuluma noNandi anginikeze inamba yakhe ngimfonele uma ngingakwazi ukumfonela ukuthi ngiyazama e-ofisini ngithi mina ngiyazi i-meeting yakuthi baba sicela ukuba nawe ku-TikTok abantu baku-TikTok bayadinga osisi Mount
asifuni ukubona into sezenza ku-TikTok ukuze ziqhamuka nento esingazi-understandanga. Sicela uze u-live nge-date kanje uzoba kuyena futhi mina manje ngekazi futhi ngizosho ukuthi u-SG1 kutshela ngekazi niyagazi mina ngikwazi ukufihla ngadlala into leyo angazithola ilethe esuke umuntu othi akwazi mina ngikwazi ukufihla ngiwumuntu othi into mayenzeke ngale ngiyakwazi ukuyikhuluma ngiyibeke kanje. Uyabona le ndaba esikwathi PCC leyo kahle mina into zesonto ngiyingene kupolitiki into zesonto mina ngikwashembe kuphela le ndaba yena ya PCC lena engayi-understand ukuthi ishonisaphi idonse iyaphi indlovu iyehlathini iyaphi indlovu. Uyabona bawinanga nento eyodwa kuhlule necandidate yakho ukuyivotela iyaphi indlovu phumani kundlovu ningene emkhontweni manje nathi sizodoswa ngembomo hayi kahle bafana Yenkwani yeba uLinazaretha awuloqhina kuphi mfowethu tempela ngila isandla lezo ngaphansi komkhabela. Umkhabela hayi no insizwe engiyazi kakhulu le insizwe engiyazi kakhulu umkhabela cha bekumele nginyuke kule weekend ngize ngalapho ngisazochecka kodwa nabantu laba bangalapho ngoba kuyadinga ukuthi sisondelane eduze bafowethu bayanidinga kakhulu labo bantu bomkhonto i-leadership yangalapha eGoli yanidinga kakhulu so akukhona umuntu ofana nawe-ke Imamkhulu angisasebenzisani neGoli mina ngehla iGoli ngiyento okuthuka-ke mina yabo uma kwangithuka mina ngiyazi ukuthi mase ngithi ngiyayiphindisa lento leyo ingaphinda kasikhombisa angisasebenzisani neGoli mina sidalo ngiyehla ngiye kwezinye indawo ngama-province iGoli ngaphi zizana kodwa ezihambela yethu yabona akangifone noma ungifone wazi kahle ukuthi ngamtshela ngathi mina mfowethu kwalenkosi ndonga Timkhoma thina njengamanazaretha siyadingeka kakhulu ukuthi sibe nento esizoyenza sisondele eduze komkhondo nabo badinga kakhulu abantu abazosebenza nabo aba-understanda into yasesontweni so I think kuleso sigaba kuyomela ukuthi ngoba basho bathi bayafuna ukuthi basondele babasondeze futhi abantu basesontweni abangalapha eGoli ukuze babe nokuxoxisana bakwazi ukuthola neziluleko nendlela yokwenza ezinye izinto so ngiyafisa ukuthi mina mangingalapha sihlanganiseni lento sixoxe sibabone kube sekubekwa lezi zinto ezibekwayo bese kwakhiwa into yaphambili ukuthi ibhekephi kodwa isifiso sabo ukusondela kakhulu esontweni so ngiyacela ukuthi mabesondela esontweni uyivuleke izandla ngoba omunye umuntu engisamazi ukuthi ustrong emkhondweni futhi ungasegoli so yilokho nje engingakusho mfowethu. Hayi ngiyezwa baba ngizozama ukuthi ngitshele inhliziyo yami ukuthi awuphinde uyithathe lento kodwa-ke mina uma sengiyikhanzele into ngiyikhanzele ngemfanele uyabona nje nobhodole akathandi ngibizi nokukubiza ngoba uyazi ngamtshela kahle umnewethu umnewethu wena into mina ekhulunywa kanje mfowethu futhi ngiyazi ngenhliziyo encane angifuni ukuthi ngale yami ngithi ngithana naye lo muntu ngigcine ngimtshela hey wena wathi yini ngoba angikwazi ukudlulisa ngingamtshelanga so kubona nje kulokho kodwa maybe ngizozama ukuncenga inhliziyo yami